and loud. That's how I feel. I dream all night and day. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine. I hope one day, somehow, I always will meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow I always will. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, kembali lagi di channel saya Peter Junior. Hari ini kita keluar pulau sebentar bro, untuk lihat kota Banda Aceh. Kebetulan saya sekarang udah di kapal KMP BRN. Bisa lihat mas bro, hari ini lumayan rame. Oke mas bro, kita menuju Banda Aceh. Kita jalan-jalan sebentar ke luar pulau. Nanti kita melihat spot yang ada di Kota Sabang. Oke mas bro, seperti ini situasi di kapal, agak lumayan goyang-goyang bro. Bersama Uhud di Kota Sabang ya. Saya di Uhud. Oke bro, ikutin terus saya. Nanti kita jumpa lagi di Banda Aceh.